Okay, umurebe wa Rubirizi News Center webara kubana uje no minsi no followinga mu kutugwetu gwa YouTube kandi echo kwano kora cyo kiri cyamani Facebook twaturiyo Instagram hamwe na amikutizona Twitter okumanya ansonga zari zimwe na zimwe kandi nizukangurwa mukaga twaturi kiba kweta akatebe no twatustamere tukuje no minsi no kwantuganira ansonga zari zimwe na zimwe ebyo butegeki urwa mukago rwawire kandi izukangu tukaba tuganiraho ansonga nyingi twagira ngo umukuru Bizimana yakwata ansonga yo mukuru honorable Bart Katureebe kandi ari former chief justice wabiroho chief justice wihanga norango imirimo nyinshi ntwera kumanya hati ya bingi Ebiyakozire omihanga Uganda nawe omumagarageye kuyota kaburize umukuru Bizimana naza kumaza nabasomera mu kake turebe embera nko kuyabireri nyingasi uwenkawe bakagorabondiye kake izuka ngo akazarwa ebiro 20 okwezi kwa mukaga 1950 omucyaro kiba kweta rugazi kiri mu Rubirizi town kasobo hati akani kisangwa mu district ya Rubirizi mu constituency ya Bunyaruguru western region ngasi western Uganda kandi izuka ngo abazirebeye umusiza kana yitwa Yohana Magunda nana omucyara weyo mukundwa Virginia Ngozi konka abatari magarage nseji umukorogo akasomera Rugazi primary school kandi yatambura kurunje munonga yasomana na yasoma yayongerayo ebe nabyo nsako tugene musoko ntumanya obwegisebwe kokati turi mu cha politics nanda kugira mbagambiro kake mumanye wakuzarwa koko kuzarwa mu Rubirizi district aitakeri yenyire turoho obati obari yo makageye kuko muri barara Bizimana rirote andire kurungi kandi nasemererwa kusiba kumpika ho gundo murundi kandi kiba kikuru munonga okugumane mutikaho netuhana abitekateko na noko yongera ko imbere ka ihanga ryitu ya Uganda na Rubirizi yetu tukurire yakora amurebe wa Rubirizi News Center kandi amanye ekikugeno miso amazina cyo kubanza ni banyita Bizimana Daniel chairman wanye kiyanza nizarwa muzeyi Rasto Bamporiki ayahumwire kandi ninyi wogu waburizo umuntu wabantu Bizimana Daniel yes umuntu wabantu kandi chairman LC1 wanya kiyanza akati wakatika of course nibagira ngo umuntu yagumana yanzura mbagira ngo nyine kana konka obwe eritaito yibampere kanse benche yanzure ninyi chairman wanya kiyanza yo kubanza omwanyo gukubagura mu etawuni ninga si trading center so ine ko yanzura mbose ati umuntu bakakwereza haza na Bizimana akuza kutoreza history yeye tubase ko tugino misoro ko tumanya Bizimana buri tukakoma wagamba chief justice yes twaraganisa abantu kugira ngo twenda kumanya ibyafaye byeye politics ukurugo mu Bunyaruguru kugenda akazi kikayihanga akaba member parliament tukamana na bingi munonga akaba chief justice ko kwabigambira ari ya Anthony Jeno nezi nemirimo zinabeta kumanyonkanye well cyo kubanza natungogundo mugisha ninza kusaminga ebindu kubasa ebyizwire no wabyine muzeyi kubaka wasa kumuhikira onke binkumanyaho on history inabasize kugoberera kandi eyabire eriho acho kubanza muzeyi atakabire minister abingi bakamureba yabire minister konka muzeyi akabanza kusavinga as a state attorney by then akaba nakorera omuli Ntebe ombwiro obwo arikora nka state attorney president nho yamanyire akamuhereza obwa minister bwa regional corporation abantu bingi na generation yitu akonyonyine emyaka 83 tukaba tukiribana konka okukuratirira ebintu bikuru omuntu byakobakozire n'ikintu kikuru cyo kwenda nimpa history obumwene yabasaba kunkira emyaka ibatakora ki ibatakumanya muzeyi kuyamazire ku rugombo state attorney yaba minister wa regional corporation mwenu ebyange bitwererine muzeyi yakora tutakaziro ko hariho ona ninyenda tutandikane na nenyuma no twatandikira yes abo kubanyushindu kumanya naho atakazana no politics abo yali atmanya ko kumara kuba minister ejo ni appoint mwene ejo ni appoint ati umurebe wa Rubirizi News Center nanda kumanya uya atandikire urugendo rwe umba politics
tugare nyuma umuri za cyenda za kinani mu rugendo rwa politics remember ninyizukaje tushire bana aboko batata akabana cyara kutambura nawe umuri 1988 hakabaho akaruru aka NRC National Resistance Council akaruru wako akakesimba mda Alhaji Deleti Haji Bashir Birjiji akaruru wako kakabakari karuru ko mugongo konka aikajire kuhwera Honorable Bart yaruga yakasingiri yazwekera isazeri nka memba waliyo omwishengero konkobwe ntanagambire bakamba beta ba memba ba NRC muri 1994 twasuba twareba Honorable Bart nagaruka arukusaba okuba CA delegates kuba arukuza kubaga constitution egihete itoroho abingi bakugira ngo bakwata mbulizoba konka boy babire bakozere bakaterwa karuru ayesimbire na Honorable twarebereho 1994 by then nabwe akari minister of Health na ntakwebwa omukanya ako kuyamazire kusinga agenda yakorebera joro babemba subira ngo biza kumara hagati yo mwaka nemyezi mushanju konka barugayo 1995 constitution bagitongoza kandi ya hamibwa hituru kugenderaho akaba ari yo mwe mbagikozere kwa kandi na memba wa NRC then yasuba ombwiro obwo omuri 96 Honorable Bart Katureebe yeza kandi twatahamu okuronda abanyishengero parliament yo kubanza omu regime ya President Museveni ejo nomwe ayagarukira aha akasaba abantu akasaba batata akasaba abanyaruguru bona nakaterero tukatshirisa za rumwe kwiza kusaba kuzwekera bunyaruguru omu parliament akesimba na Honorable twareberaho again amwe na Professor Godfrey Asimwe Berinde bari kugira ngo Asimwe Berinde n'umwana muto ombwiro obwo naho tukamureba aine abakuru wabo omukaruru basaba bayemerera myanya ejo twasaba twareba Muzeyi Bart Katureebe Honorable ari kusinga entebejo kuyamazire kusinga akaruru wako akabire karumwa amani mingi karume bigambo bingi konka we ari kintu cye namwegereho Muzeyi Bart no muntu ari kwebembeza amazima kintu cye nabasa kugira ngo nice basa kucererwa konka kiriyo mu mazima no manya abantu itegeko bingi batamburira bisuba bazabaza bule bintu no kubura bikora shi bebura konka kuyamazire kuba member wa parliament kuyamazire kuba member wa parliament 96 nho twarebire president namu appointinga as a minister full minister wa justice at the same time attorney general abako hati nikugambira Mr Moderator attorney general wihange shaheji nabarwa ha cabinet minister kandi na minister of justice na yoriyo kwayo so konka wakabitwara byombi akaba minister wa justice kandi yasaba yaba attorney general wihanga omwanya gumwe ministry ibiri ministry ibiri akazukwasibwa murundi gumwe ako hata bakaseparatinga but buli akaba nazirwaninga kandi kurungi ombwiro obwo twiza omu myaka yayiyongeraho mesho ariki attorney general twiza twayisanga ngo tukagire bizibu n'ihanga lya Kongo na Uganda cyatuletera kututwara omukoti yensi yona omu Hague omu ihanga lya Netherlands mu kibuga Hague konka omukuru Bart Katureebe nka senior lawyer kandi nko munyabiragiro niwe yazwekire Uganda baliyo nibagihababira konka amakuru agazire kurugayo hakiza amakuru marungi Katureebe asingira urubanza omu byabereho byone bikongo yabene twababira koti yatugireyo kuturwanirira akarugayo n'obusinguzi so omuriyejo addition omumberejo yona nakwereka ngo akozero ministry akuba last Saturday tukagamba ho ministry zinkumanya kakoraho mu health mu trade
mu judiciary ya justice na nebindi kutwamazire 2021 tukiri mu politics tukabana tumu expecting kugaruka kuhakanira entebe ni yemwe yobunyishengero ayine byafaye byayizire nakora ebiri kwihanga na nabantu supplies tukaba twabire ready nkaba hagizibe nkaba kigazi bato mbwiro obwo kusoba tukuleba bantu zumera na muzeyi tukuza kumugarura mu ishengero konka alastere muzeyi akatumanyisa nkoku atakuza kusoba kwemerera ahabwa member wa parliament mwaka chogo 2021 2021 2001 now obwo nubwo yareka kwemerera tukareba honorable twarebereho nazo mukaruru na Yasin Matovu gumusigazi wano Rajab yakaruru kuba akagiremu katambura ko katambwire honorable twarebe yakasinga denu hatinjiri arugendo rwa muzeyi yo mwaka ogo yabanza yahumuramu kuruga 2023 yes kandi abahati mba bali bo kufa no kukira echo kubanza muzeyi kindo kumanyaho nakunda ensi yewe nakunda abantu kandi naha abantu ekitinisa mbwene bintu birumenduru birumemivuyo muzeyi takunda kubye birumunebisuba takunda kubyezumbiramu akoba bururu bukabume bigambo bingi ebintu bingi bitakubasa kugamba ombwire nkobo konka ombwire obo numa muzeyi ne senior council nchimanyisa omutonganirizi ninga somenya biragiro numurungi munonga across the world kwetorora ensi yona numurungi muzeyi obwire obo yayiguraho law firm ye yatandika kukora arukurizana n'abanyabiragiro batahibe na nihanga omwaka gwe-2020 obupolitics twaziteka aharubazo omwaka gwe-2025 2005 tukareba Judicial Service Commission na president bari kumwa appointinga as a Supreme Court judge akaba omuramuzi wa kote kusemba yobukuru kote ejo obwirobo ekane yebemberwo kitinisa emeritus Chief Justice Benjamin Odochi deri yasangayo abo akaba ariyo ba Justice Sekoko ba Justice Tumwesije Josamo yabireho kalisoriso wa government nuko nabeni mu followinga yakora ombwire obwenku kurugenku 2005 2006 2007 yaguma nakora na munana nakora ari omuramuzi wa koti ekusembayo obukuru twiza twatungaho okuruga omwaka gwe-2013 nkaho Chief Justice ayabira roho yahumura omuremi akazezu yes omukuru Benjamin Odochi kuyahumwire twareba ihanga rutine Chief Justice obwirobo okwa appointinga Chief Justice cyaba munke kizubu twarondo bulemeza ibukuruga konka nketwe abahansi kunu ebyo noberekera bakuru konka ihangari kandi yataga Chief Justice tiyabaho yaba tabereho ati nangwa cha hayetaga no kugira ngo Chief Justice yahumwire Benjamin Odochi agaruke kuyagarukire tukareba ho petition eri kukorwa umunyishengero wa ntungamo ubwirobo Gerard Karuhanga na nabandi bona rigana kumu banonoha tinchi mwizukaje bari kwa petition omu Supreme Court again bari kwakanisa kugaruka kwa Chief Justice ayahumwire kusoba kukurira ihegerera muzi okuyahonka hure kitakiragiro nkitambuto niba interpreting ngo nabasa kugaruka konka nabatari Chief Justice mwe ntagaruka kukurira panweri naiza nkomuramuzi ihanga lyagumaho entebe yakumwa nawe omuramuza yahumwire Steven Kavuma Justice Steven Kavuma yagumahwaho omu mwaka gwe-2015 tukamara emyaka 2 ihanga ryo mu aganaga kandi twiriro kuronda politician batere nduru tukubasa kutuzo mu karuru tutine Chief Justice tutine konka muzeyi aguma narebwa nasongwa mwakara konka bibura yoku aguma nasongwa mwakara wetagamba
narebeka munonga kuce omahuri ahabwe nkora ye kandi nkuteka ngo niyo emukumire kwikanaho abo kuba tumuntu wo kweragaraga tumuntu wo kwereka amanige nkabutukuleba nkaba ndi muri Masindi nkaba ninduga hwema ninza Masindi pito radio agampere surprise Chief Justice yamara kurondwa kandi umukurondwa kwe nkasanga nibarangirira muzeyi Bart Katureebe umunyaruguru wetu wa ukasemerota ensiyo echo kubanza nkabanza na parking motoka nayitegereza ihuri natera Kampala banjira ngutukagamanyirege konka ntubuhurira kuyamazire ninza kwika Masindi nkana kikonfirmingire ngo muzeyi yafoka Chief Justice wa Uganda echo nikiretwa ki echo nkiza kita echo kubanza bunyaruguru okwetorore ihanga lyona across the Uganda and Africa nitwe twabenturebe kwa hokitini secho abakuba namwe to mwana sore tinguto mwana konka nazarwa mbwe na haine aineho bakurube aineho babozo babo aine aineho abanyabuzari so nikimanyisa ngo omurimiru urukwanguhira abantu numwana wa ekindi naranzi abanyaruguru netuba tuta kureba ngo netwe ombyafa yo bya Uganda twagira Chief Justice abo kuba ba chief yo no mukaza kuzara Chief Justice no muyehe kiri nko mukaza kuzara president ninga ukorreba umuntu ahino obukurure kitongole cyona nikibanje mayisango ahakuruga abantu be abanyabuzale nensi yabo nebeherwa mugisa kuyamazira kuba Chief Justice wa Uganda ensiyo na munonga politician aba opposition aba government civil society NGOs bona bakakora congratulation aboko ba muzeyi Bart ekibabire batura balindirire noswa mukama nwe yakitireho aboko ba akarime mizizuko obumwezi tabenturira konga at the end umugisa go muntu no basa gucerereza konga toguzibira korashi kumwikaho muzeye kuyamazire kuba Chief Justice ensi yasima ensi yayikiriza kandi no murwanirizi wedembe human rights abokubanyize ni followinga narwanira obugabe bw'abantu nenkora ye abantu bingi bakataho comments nka honorable Elias Rukwago akagira ngo buhayiza muzeyi Bart ekitongore kiramuzi cyaruka cyana abenzuru zibe kikozere ki abokuba kikakinemu ebizubu ababire bakoregana nacho bakabaranjayo ebitakutambara kurungi konka muzeyi Bart ninye wunya obumwe habara munka abanyaruguru ninga abantu betu omba kugira ngo utarabahwerire keba kugira no bagamba noreba na Bible n'ekigamba je ngo ekitino so wanyu tuba kuchira kwa kitino satinkanye sai gikunkusohora naza ahandi yebyanga byetu istinzanje no kirebaga chairman banye mucha bampo mwanya bagira bata banyakira nko mwena konko mwe twaturi nka ha wetu ubundi bakubuza no kusitama konka cyo kukifaho konka muzeyi Bart yiwano enda kumanya kitino sacherenge nkombe uyambuke wamara kurenga nkombe wamara kurenga bridge ya Katunguru kuza Kasese yiwo no wakudiroti ninduga bunyaruguru no uramba kubuza ngo Chief Justice akuruga ninga nugiroti nyo Chief Justice ni Manya na wabo cyo chonka joti ni Manya muhanda kuzo wabo noba watunga passport yabusa konka kunu mbaye kaba bitame bindi konka omukisane cyango ogwenwe Chief Justice emeritus aya umwire undi kumanya ataka umwire akatuyambaki region yensonga nkuru ataka umwire umurumo gwe n'ekitongore cy'yabera nakura noreba tukaba tutwira aha bunyaruguru no turabe twasutungire district bari kugisara Bushenyi Mitoma Shema Buhweju na hanu tukasigara kandi tukireportinga Bushenyi ombintu bitarimwe na munonga omu justice koti twasigaza Bushenyi bona bica ebyange byone basazire bwenu akire Chief Justice agira mutinguza kumura abantu bo wetu ntabasigireho ecyo kureberaho no mwizukuru arakireba
yeza as district zona ko kunazigambira yasaramu kuzombekera jealous center yayombeka kitongore kiramuzi atuchina umugore tabushantu kintu hano yaho atubushenya yabombekera bambe mitoma shema buhweju nanu yatera cyo kweta jealous ejo hati state Anthony utabeturonda bushenyi narara magistrate utabeturonda bushenyi narara embuga nkuru ya polisi simanyi polisi headquarters banzo zoko bilia akagira techi ninza kugenda nchikozere kandi yakikereza rero nanyanke hayo najantumwe nabere chairman batu invitingire kuza mukorogo muzeyi ntwire ni following mu mahurire mu bigambo nebindi omukorogo tinguza kutuma nobu ndabe ndwera barabuntu arakagali nkebereraho obuyatongoza kandi na nobu yabire natuha ebyombe kwebyo akubitwasa officially yagamba nebigambo ebi ebintareberwe akatugira tunyowe kugwanje ngukozere ogwasigara nugwanyu kandi omyezi miche aboko bakatuhereza omyezi miche kuhumura kayarangirire ati ninza kuhumura nyizaha na nyendiye mfe yanje kurungi numana kunde mfe omukoro gwewe agomba gumuhira kasaka ninga katunguru nyizaha hoteli yanje omukaha deru ntule nemwe kandi cyari gukora hihi buri weekend ezimwe nimureba narabaho nagenda narabaho naza kureba abantu be naza kureba abantu kwakuraba munywaka gombeke ninkamanya nimanya ntogwe numuzeyi yayiza ninga yashuma nyewe nko muntu takumanya munonga aboko bandi mwana konka abo kugira ngo nkakunde nkoraye nakunde mitwarize ye kikandetera kuguma ni followinga bimwe ahabiyabire nakora muzeyi Bart nore tutungire ebizibu bingi no urango minister ngukanda tuyereki no ura minister ngubagambe iki muzeyi asigere legacy nungi omu government nombe tongore byarabiremu kureba ngu tiyasiga yo mukururo mubi ekintu nkaza TV ari kusibura nkonga nkabandi hikurira amaziga kaka umura myaka yenyini muzeyi Bart iteka niriragira sana kore barucyusize niriragira chief justice ningo muramuzi wa supreme court kumura myaka 75 muzeyi hatari nko myaka 75 so akachine yo bwiri konka unkam yes muzeyi timuntu yabira ino mururu noma y'abantu b'emiruru abantu bokweyereka abantu bokwemanya nibo benda kukole bintu ukaswangu nibo bonka muzeyi akahumura obuye nanga kuyarangirira ihanga lyaye kanga ngwaroki atinyowe enough is enough ebinkozile nebimara nekampumule muzeyi yahumura yasaba president yasaba abanya Uganda ngoko ari kuza kuhumura akasigaza amani nawe go kutura n'abantu be nawe go kuzana nabizukuru muzeyi yahumura konka tukagira cekango twagamba ngo rero umwene muzeyi umushitongorechera muzi yasigamo akuba kitongorechera muzi kikaba kifire kandi akatura nasabe sente parliament kumwe sente kutereza shitongorechera muzi nizina kurigarira kandi muzeyi obwire obuyamazira ari chief justice wa Uganda amazima judiciary ekeyagara omukweyagara nkareba mwebi bakumusibura akote nkuru Kampala bari kumusibura ariyo nahuba bamuwevingira kuko yagenda arho ababiri staff basigere ahigurwaho arubaraza unkanara nebahuba basemerero nkabinene naku nikimanyisa ki nguko kusemererwa mbajya ngo amasemerero ngaleta maziga nkara binene naku kureba ngu omuntu muhango omuntu ubakunda omuntu murungi yagenda konka yabagira tumugume ntuzaguma turahamwe so ogwenwe muzeyi Bart bimwe binkumariza nabyo kuyahumwire yaza kora ki muzeyi ukanoswa ngo aruhunke bitongole ebimulindirire kumusamata cyo kubanza hati ni chancellor wa university emwe mu Uganda ekyakabiri nomwe nkomuhabuzi webyabiragiro omuyanga lya China consultant na habura
nkuko emitwarize semerere kutwazibwa ezebiragiro nano mahanga nicyo nakugerera ngo muzeyi estina se kiri beyond kiri beyond atwasanga numa kuhabora umuhangeri kiri beyond Uganda ahabu kuba abakubasa kukimanya muri Uganda nibabasa kuba bace nkanye konka waza heru yihanga nicyo nagenda across the world muzeyi akakora umurimo gwe kandi ebyo bantu tukwenda abantu ngabo tubakuchera kusangwa abantu bokwehumurira mirumo abaha no banza wa musindika no bakumugira ngo yine cyasobeze reka babemba kuburiza utakwenda mwe nibagendera anyundo nco nakwereka ngo na politics za bunyaruguru zikaza tagata yagira ati nakora ki nazirugamo abaziziremo bono kano bareba kisanja kimoja moja nchimanyisa ngo ibintu biratambwire kurunji icyamuheru ahansongejo hata muzeyi akiguraho law farm ye esaheji kuwa kutunga ubutikirizana na mutahi wawe n'umutakagiro mukoti no basa kwika office habeho reconciliation habeho kugarukana habeho kucengana ubumwe mutiruka zebiragiro abako remember akiriya hana to addressing ngaba erosi akatugira ngo aruhe misango esemerere kumarwa ba erosi ko kibanza ya miliyoni 1 miliyoni 2 semere kusitama erosi ataba bango mukoto kunumika mugura ba pleader amwete mukubabasa aya nabanza miliyoni 2 uguze kibanza so ebintu nkebyo so muzeyi akaba a good lecture n'umuntu ari kwegesa akakucenga konka ine nkora ye no manye berajurebi abantu bakusome berajuru bakabinozya wota mwetegerize to kumwete kunda bintu byo kubanda takunda bintu byo kujema so no basa kumureba nkaya kucerereza kukuyamba konke bintu bitambara on development hatwaza mu development yakozere ibyo nakwereka aho yabe naraba atakakora ki umuntu ko kubora minister abantu mbashikwa tokundi ngo wabora minister no zarwa bunyaruguru mbamba teka ngo ministry neza kwereza abanyaruguru no ministry nebiri yihanga even na member of parliament umukwerondera kwa kumara kugenda kuswayaringa aba member of parliament wa Uganda yona nicho kureba nasta mirambo gawo nicho kureba mbaza za karamoja kureba biriyo baza za kasese atenkaha abakwatikine na tourism hotel kweyire ndebere onare umwene mpaka na timu ye baiza binji orukarara which means nibarigombe chwe ati nibarebe nsonga hansonga konkaba mwe mbambenda mbamanya ngo niwo wabo ngumanya tora tukolire kimanyuka tukora kino muze yakakolebe nkana gambe last week urwamkago rwawere nti irwaro hata banyabutegeki eri bakugenda nibeterera abaro ngo nibenda bafure hospital niwe yaresera health center series bakugira ngo bongire mamani niwe yaziresera even natu ziri amiruka nkamyaro nahandi niwe yaziresera agam ameza go kurebaga tukagatunga tukiri agaga national water yacyusize ekatwara tukakiri agetu tukagatunga by then tukiri mu Greater Bushenyi konka lineage muzeyi niwe yagiresera amasakari original taxasura na sente hati national wote kabihinda yindura yabitegana sati tusasura mbamba kuyameta buri tukantutaha chere amize garukira kimwe nkugute gasaplayinga ababire nibagatunga onga yo yiza yahinda hindura yacusa line ya direct yateka sente ugwa karu muzeyi amasanyaraza guhuru kureba ngo gaudioza akongera mamani muzeyi omukaruruka acenda na mukaga nho process z'amasanyarazi zatandikiri kandi niwe yabire azeme konka we nyonka mu followinga yanagamba nakugira ngo kintu nikibasobotiza nyencha konka kiri muhanda nkikora ki kandi abakugambira ngo ukiroho mukasese tukireba kandi kihendera umurebe wa Rubirizi News Center we bari kwano geno miss not followinga esaheji turahanuya spring akatebe niho twabasa kwantama aho muri Nyakiyanza kandi turi tujana tureba imbere stars zimwe zimwe izuka ngo mukuru bizimana ari natugambera bisimana muzeyi ari no mukuru rogo yabase kubona arekaho kajire ngo kwakora inkawo aronko muto kokana ko gugo nasakuza gukora nkebya muzeyi muzeyi akazara
aidabana twatandikire kuranzya replacement abakuba byobutegeki ubu no urangu nanka karufaza ngukonka babambe ngo ise wewe akari musomesa mbona kazara faza onyene kurungi ngumuze akari umusomesa hati yazara umusista ngumuze akabari umusomesa wa primary atomtabani ni headmaster now muzeyi nakugira ngo akakora ki akazara obwa hati twine patron wetu umwami David Katureebe tugume ubu twatandikire kusongamu akara ngu asemerire kugaruka mbegere byoha bya muzeyi umbye butegeki nkabunyaruguru akuba omuseza ona akwereka urugendo rwe oruri smart takubasa kugera abantu bamuri hehi benenzuru ninga batene icyo bakubasa onyine kurungi twatandikire kumusongamu cyo kubanza ayombekera amakagewe kachambara azarirwa ahari nyaruharo cyambogwa asomira oguningamba David asomire Rugazi St Michael sine yo kubanza ne yakabiri David no musezo mukugu umbyo kusoma tinkuleba twaba tuliyo kuntumagamaga abebembezi barungi abakuba netutekwa kutambura mukuro yes no David kanduwe ono umucyaseki naza kuba we byafayo munonga abakuba David tasituchire mbantu omulingo ogu David tutwire ntumanya ku mwana wa muzeyi tutwire ntumanya nkaliyo nakora kunkagizira enough is enough netekwa garuka ground kimara abakozere vorongoto bazukozere abakozere birungi babukozere now David ntumwendera ki David ngu kwari kuba aine legacy ya muzeyi yitwa akwereka yaza kuterebusuka muzeyi nagira tukoba kutwaza icyo kubanza abanyabutegeki bona butwinomu abenji nibakira kuyiza nibasaba akaruru batine cyo bakozere David omu covid age akatwereka ngo n'umwana kurugaha ariko abo ko abantu bona bakezinga engaro konka David akakoregana n'irwaro lya Rugazi yakore kikubasika gas cylinder yazireta face mask yazireta pampa z'abakazi yazireta ebintu bikose bo mu irwaro bya cleanliness yabireta uko kutwarugireyo twasuma katungurwa kandi muze yakombeka yini irwaro ise abatu iro muyaga wano izukaje akakoregana ne office ya RDC babagurira ebyo kubakwataraho nko buhunga mwene cyo kurya babahereza yagira ati nyowe nkanye government atakimukiremo mutandikira ningiro kanu bireba nibagabe ibintu ebi abantu abatakwebasa bino bulemu omburwere konka bundi obusobozi bwe n'ubuce ababona noleba ngu ayizire nabakwataraho kutwagire ombasigazi omenyeto twagamba David asitama ya planninga nwe yatwetire tukatahamu tukimukiramu kajya tabantu kabazo mu mazu bakastama bakabari dadanti umbire wa covid omu tuteke uchi cyakubasa kubereka amasuko na nokutaho umuhimbo ntuwarebire gurumpira ogutaka bagano mu bunyaruguru by the way muzeya akataho empira abanyabutegeki batire empira government etire empira konka omupira gwa David Katureebe gukabagwe byafayo nyote nkarebaga abantu nkabo na president Museveni abere nayiza omurare zewe basomba abantu kuruga katerera kuruga nkaye cyaro cyo nabashiteka mu motoka yo abantu ngabo kora barebere kanimwe banyamahuri nkareba abantu natina David kuyizira kugambira abantu bakaba batakusubira ngo David no abantu bakamba bakamaza bamweta Katureebe kandi kayaba mutu ayechemero engamba no kugenda yinamire mwati so abantu abakatureebe babenu bamukunda abankunzi za Bart Katureebe bona ubwanga hati baborokerize David abokuba ekyo tutakwenda no kugira ngo David tumucwenteje kandi nitwenda kumuhagera in fact nyowe nko muntu
ari kutambura mu foundation egi kandi nkakagambiriza wayo buli zoba nitwegitwa abantu abatari bamwe na bamwe buli zoba muntu nagira ati nimba tunganta guma ninkoragana nemwe nimba tungata kutura nemwe so konga tukiriyo tutahwenteka teka ezo kureba ngo abantu bona twabakuma kurungi kandi twaguma nabo obwire kubwa kuika twine twayitaga kucyusamu tubentumanya ngo twine abantu bakwemarira webere munonga ubwo no mukuru bizimana kandi zukaba kuteka musente no babita ba Land Star basangwa aho umuri cyamuhunga akandi bono bagena umusoko no batera ibyapa nonda kusurveying itakari yawe nonda bakore plan yo kombeka wenzu no basakwa no bayicira kandi ureke ngo bagena umiso kurungi no kwatagana nabo izuka kandi tune DK Foundation n'ekitongore kikwatiraho omuntu wansi kugena umusoko no kwanciyamba ukoranga buri omwe yatunga obusinje hamwe no koranga akiri yatunga akarungi ejino ya story mwe urugendo rwa muzeyi honorable Bart Katureebe Magunda former chief justice na nebindi bitinitse byayine norangu ibintu bitwamanya kutura twafune chance twamubugana nawe kenyine turi abantu gendo misoro kwantum bishaho kana watugambira urugendo rweye rwamagarageye hamwe na nebindi tureke ngutawasa kwantum manya okusinga okubantu okusinga kubona uhura ebigambo utahurire kenyine ekikumuruga omukanwa nigira ngutaza koma hanuya bizimana asibura abantu be then tubase kwantum Maria program eje neza ko nebo bro mukaga akande sankezi ezaburukiro utakabasa kwana ofero ombigambo bibiri bisatu ndikusibura abantu cyo kubanza nakusima kuiza kugira cyo wambuza ecyakabiri ni nsima abantu banyakiyanza bona bundu kwebembera neka yanje kandi n'umuntu unaningezaho ku history ye eyinkumanya muzeyi honorable Bart Katureebe emeritus chief justice ni mu kwendeza obugwaje bwa weekend ejineka yewe kandi na patron wetu ari kubera mu America umukuru David Katureebe tugume ni kwendeza weekend nungi to kunu twagira mu weekend kandi na family yawe yona ni kusaba ngo tugume nitukoregana okusya omwaka gundi okureba ngo ebigenderwa bya foundation byagenda mumeso noreba story ya muzeyi wetu tenkuru kandi so wawe kandi umukunzi w'abanyaruguru buzima nungi so obutandikiro tubwine kandi nobutayire mu buroho na ninkusibura kandi nimbasaba okusiba kurungi mweba omureba rubirizi ni center utakarugaho program nakatebe twako tujeno mission tuwantu jikoreza bro mukaga kumanya bimo bikufomba butegeki kumanya na bimo kufa amagaraga abantu cikuru no kureba ngo embera kuko rene itambara wasakono jeno mission utakabe kwa subscribinga kandi no kwa no likinga sharinga video eje orebeke ngo na buri omwe wasakwane muyikawo asigara ndikira Ramadhan utarugaho